Amen. Hallelujah. Siyambonga ke uNkulunkulu bazalwane namuhla kulisonto lekuvuka kulilanga lasimemetela sijabula sithota khona ngokuthi inkosi yethu Jesu Kristu ivusiwe ekufeni. Siyabonga ke bazalwane lelithuba lesilitholako ukuthi sihlanganyele ndzawonye kule nkonzo yesidlo sitawudumisa sibonge siphindze sive nelivi lasimakazi. Njengoba sesishilo ke bazalwane kulilanga lesine enyangeni yamabasa namuhla Easter Day, Resurrection Day, lilanga noma lisonto lekuvuka. Tifundo tethu ke titholakala ekhasini lemashumi lamathathu nakune kuyo electionary yethu bese encwadzini yetinkonzo itholakala ekhasini lemakhulu lamabili nemashumi lamathathu nakunye page 231. Tifundo tethu ke kulolu suku bazalwane time ngalolu hlobo. Sifundo sekuqala imisebenzi yabapostoli isahluko selishumi sahlukana semashumi lamathathu nakune kuya sahlukaneni semashumi lamane nakuthathu. Lihubo lethu lihubo lemkhulu nelishumi nesiphohlongo sahlukana sekuqala kuya kusesibili nesahlukana selishumi nakune kuya kusemashumi lamabili nakune. Sifundo sesibili baseKorinte bekuqala sahluko selishumi nesihlanu sahlukana sekuqala kuya kugcina isahlukaneni selishumi nakunye. Livangeli lona ke bazalwane ngekulandzisa kwaJohane longcwele sahluko semashumi lamabili sahlukana sekuqala kuya esahlukaneni selishumi nesiphohlongo. Acts 10:34-43, Psalms 118, 1-2 na 14 kuya 24, 1 Corinthians 15:1-11 na John 20:1-18. Siyabonga bazalwane sinaye ke dini wethu lesinaye la kanye na canon wethu nami kanye na tsatse wethu keliliye losithathela tithombe losithembelela lena nkonzo siyethemba bazalwane ukuthi solo niqhubeke njalo nekubukela noma nisemakhaya ukuthi ningasaleli emuva nani nithokote nijabule. Inkonzo yethu ke bazalwane namhla iqala ekhasini 104 sitawukhumbula ukuthi njengoba sesingenile ku-Easter sesiyabamemetela ke bo aleluya. Aleluya, Kristu uvukile. Impela uvukile, aleluya. Nkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi. Thumisani inkosi, ithumisani inetite kude nkosi. Akabonga uNkulunkulu yise nenkosana namoya ngcwele. Alibonga ligama lakhe nyalo.
somandla inhliziyo tonke ivulekile kuwe tifiso tonke tatiwa nguwe kude lutho lufihlelwe wena gezana mcabango ngenhliziyo yethu ngekuphelela kuto moya wakho lomgcwele kuthi sithathe ngalokuphelele silithumise ngalokufanele ligama lakho lomgcwele ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu. Onkosi sihawukele, Onkosi sihawukele, onkosi, onkosi sihawukele, onkosi sihawukele, Kristu sihawukele, Kristu sihawukele. Jehova Jesu Kristu wakutula lithunale kufa labasibeletho sempilo lesha sende sibe ngofakazi labathokotako ngaletindzaba letinhle kuti nendalo yonke ihlengeke igucule ibuyiswe ndzawonye ngobe uphila osemnyeni bemthathu lokubusisekile kuNkulunkulu munye enkathimulweni yaphakathe. Amen. Sitawuhlala phasi bazalwane sithole tifundo tanamuhla. Sanibonani bazalwane ekuseni egameni likaJesu. Amen. Sifundo sakuqala sibhaliwe kumisebeni yabapostoli sehluko selishumi sifundza kusukela evesini lemashumi lamathathu nakune. Waqala wakhuluma Petro wathi, "Nembala senibonile ukuthi uNkulunkulu akakhethi ibala lomuntu, kodwa lowo nomesabako enelo kulungile uyemukelela kuye, noma angakwesiphi isimo. Niyalati livi lalithumela kubantu baka-Israyeli, ashumayela livangeli lokuthula ngaJesu Kristu, loyinkosi yabo bonke abantu. Niyayazi nalendzaba lenkulu leyenteka eJudiya lonke, kusukela eGalile, ngemuva kombhapatiso lowawuyishumayelo yaJohane. Niyazi futhi ngaJesu waseNazaretha ukuthi uNkulunkulu wamgcoba kanjani ngamoya longcwele nangemandla, nekuthi waya kuyo yonke indzawo entala kude aphilisa bonke labacindzetelwe ngemandla aSathane, ngoba uNkulunkulu abenayo. Thina sibofakazi babo bonke lokho labekwenta eveni lemaJuda kanye naseJerusalema. Bambulala nekumlethela esiphambanweni,
uNkulunkulu wamvusa ekufeni ngelilanga lesithathu wambonakalisa. Nokho akabonwanga ngabo bonke abantu, kodwa ngithi kuphela besinofakazi. Thina lasesivele sikhethwe nguNkulunkulu, sanatha naye ngemva kokuvuswa kwakhe uNkulunkulu ekufeni. Wasivuma ukuthi sishumayele kubantu, sifakaze nekuthi nguye okhethwe uNkulunkulu ukuthi abe ngumehluleli walabaphilayo nalabafile. Bonke abaprofethi bafakaza ngaye bathi wonke umuntu lokholwa nguye uyawuthethelela ntonga ngelibito lakhe. Libe lenkosi lethu. Akabonge uNkulunkulu. Siqhubekene kwavusela abathandekayo basimakathe likubo lesi dawulifunza namuhla likubo lelikhulu nelishumi nesiphohlongo livesi lekuqala nelesibili pheze futhi livesi lelishumi nakune siyogcina evesini lemashumi lamabili nakune. Indlela sitawufunza ngayo bazalwane ngidawusho ingxenye yokuqala yevesi bazalwane baphendule ekugcineni sisuke ngeseyihlabele idoxology yethu. Amen. Likubo 118 verses 1 to 2, 14 to 24. Bongani simakathe ngobe muhle, umsa wakhe ume kude kwephakathe. Baka-Israyeli abavume bathi umsa wakhe ume kude kwephakathe. Simakathe ungemandla ami nengoma yami, sekuyinsinziso yami. Uvakala emaphimbo ekwethaba laphuma endlini yalabangcwele athi sandla sekudla sasimakathe sisebenza ngemandla, sandla sekudla sasimakathe siphakanyisele etulo. Ngingeke ngife kodwa ngitawuphila, ngibalise ngemisebenzi yasimakathe. Simakathe wangishaya kabuhlungu kabi, kodwa akazange anikele ekufeni. Ngivuleleni emasango ekulunga, ukuze ngingene ngawo ngibonge simakathe. Ngilo leli lisango lasimakathe, labalungile bangena ngalo. Ngiyakubonga ngobe ungiphendulile, waba insinziso yami. Letshele kwakha lelaliwa bakhi ngobe bathi alisenamsebenzi. Seliguqukela abalitshe lekusimisa indlu. Lokhu kwenziwe ngusimakathe, uyamangalisa kithi. Lolu lusuku lolwenziwe ngusimakathe, asijabule sethabe kulo. Kudunyiswe senengotsana wase ubonwa ngulabalishumi nakubili. Emva kwalokho wabonwa ngasikhathi sinye bazalwane labendlula emakhulwini lasihlanu. Leningi labo besekhona nalokho ngikhuluma nje, kodwa labanye sebafa. Emva kwalokho wabonwa nguJakobe, wase ubonwa abapostoli bonke.
kufanele nokuthi kuthiwe ngumphostoli, ngobe ngatingela ngahlupha libandla laNkulunkulu. Kepha nomusa waNkulunkulu nginguloku lengingikho, nemusa wakhe kimi awuzange ube lide, kodwa ngasebenza kakhulu kunabo bonke, nokho kungesimi, kodwa kungumusa waNkulunkulu lonami. Ngakho-ke, noma kungimi, noma kungabo, sishumayela kona lokho, nani nakholwa kona lokho. Livi leNkosi. Akabonge uNkulunkulu. Ingoma le ngisele kwendlulela evangeli ingoma number 9 letholakala ekhasini 349. Ingoma number 9 ekhasini 349. Siyivuma kanye kanye. Kristu liphasika lethu wahlatshelwa thine, ngakho-ke asigubhe umkhosi wokubonga. Hayi imbiliso zenzakala enkubini wona, kepha ngokwesikwa esingenambiliso, kulunga neqiniso. Kristu wavuswa ngabafile, akusenakufa, kufa akusenamandla kuye. Ekufeni kwafa, ekoneni kwabakanye, njengoba aphila ukuphila uNkulunkulu. Kanjalo-ke nani koneni selingabafile ekoneni, kepha niphila uNkulunkulu ngoJesu Kristu Inkosi yethu. Kristu wavuswa kwabafile, olibotho lesiselo sekuqala sasabalele emathuneni. Njengoba kufa kwangenanga umuntu munye, kanjalo nokuvuka kwabafile kwenta umuntu munye. Njengalokho bonke bafa ku-Adamu, kanjalo bonke bataphiliswa kuKristu.
wabuyela ekhaya. Kepha Maria wema eduze lelithuna akhala, asaqhubeka akhala, wahlola ngekhathi ethuneni. Wabona tingelosi letimbili tembethe lokumhlophe tihleti lapho bekunesithumbu saJesu khona. Lenye ingasenhloko, lenye ingasetinyaweni. Tambuta tathi, "Make, ukhalelani?" Waphendula wathi, "Sebathethe inkosi yami, angathi nekuthi bayibeke kuphi." Emva kokusho njalo wathi uyaguquka, wabona Jesu emile, kodwa akadanga ukuthi nguJesu. Jesu wambita wathi, wambuta wathi, "Make, ukhalelani? Ufuna bani?" Masinyane acabanga ukuthi ngumlinzi wengathe, wathi kuye, "Nkosi, nangabe uthethe umuwe, ngilayele lapho umbeke khona, ngitabuya ngimlanze." Jesu wathi kuMaria, "Maria." Waguquka wasabela ngesiHebheru wathi, "Rabuni," lokusho ukuthi mfundisi. Jesu wathi kuye, "Ungangithinzi, ngobe ngisengakenyukeli kuBabe, kodwa hamba uye kubazalwane bami ubatshele ukuthi sengiyenyuka ngibuyela kuye noMbabe wami neyihlo, uNkulunkulu wami naNkulunkulu wenu." Ngakho Maria waseMagdala wahamba wayobatshela abafundi baJesu wathi, "Ngibonile iNkosi," nekuthi imtshele lokho. Nalikele evangeli laKristu. Yesu
nekuzindla kwato tinhliziyo tethu simakathe ungemukeleka kuwe Jehova thwala lethu laphakathe ngalo lolu suku sikhumbula ukuthi Inkosi yethu Jesu Kristu yavuka yanqoba kufa ngakho ke sikhuleka egameni layo ligama lenemandla ligama laphakathe la Jesu Kristu amen ela bandla sithe kasi siphindze siyamvusela bazalwane egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu amen sibonga uNkulunkulu lo hambe nathi sicala sikhathi salent size sifika kulesi sikhathi sanamuhla la simemetela khona ukuthi Jesu Kristu uvukile sihloko ke bazalwane sayo ishumayelo yanamuhla ithi Kristu uvukile lithemba lethu libuyisele Kristu uvukile lithemba lethu libuyisele bazalwane kulamaviki sithupha ledlulile sisahamba kanye sibuka ifundo tethu lesikhathi salent sitholile ukuthi esikhathini lesiningi emasonto nangemasonto uNkulunkulu bekasikhumbuta ikakhulu ngesivumelwano saphakathi lesinaso naye nekokuthi lithemba lethu lihlele kangakanani kuleso sivumelwano leso sihambe sathi sefika evikini eliphelile bazalwane lisonto lemasundvu lapho noma lisonto lekuhlupheka lalapho futhi sikhunjulwe khona ngekuhlupheka kwaKristu sasiniketa emagunya saniketa insaye yabazalwane ukuthi lokuhlupheka kwaKristu kufanele sathi ukuthi kusilungiselela ukuthi nathi sitawendlula ekuhluphekeni emhlabeni kodwa ukuhlupheka kwasemhlabeni angeke kuze kusinqobe sitawuhamba sikhone ukuthi sikunqobe sisadibana nayo lembala abazalwane lesikhathi salenti lesikenaso kulonyaka lo kube sikhathi lesematima njoba sibona nje sibe kunematima etinzabeni tetephila kunematima etinzabeni tetimali netetemafa kuphinde futhi banematima nasendzabeni nje tekuhlala nekuphila ngoba siphile esikhathini bazalwane lapho sihleli khona sehlukene kakhulu silela le siphile esikhathini bazalwane lapho noma ngabe bawugulelwa kangakanani bawufisa kangakanani ukuvakasha ukuthi ikhanze ungakhona kuze kufike nje esigabeni sokuthi labanye bethu bashonelwe kodwa ungakhona ukuthi ukwazi ukuthi ufinyelele kuyowuthuthuta nekuyowufihla lo wakini loshonile kube sikhathi lesimatima abazalwane nesatiko ukuthi silethwe neso sifo se-coronavirus kodwa siyabonga ngokuthi ngaNkulunkulu sinqobile ngoba namuhla naku solo sikhona namuhla solo simile bazalwane siyathi ukuthi kube ngemandla nangemusa kwaNkulunkulu namuhla bazalwane njoba nje simemetela sithi Jesu Kristu uvukile ukunqobile kufa njoba sihlala simemetela nje iminyaka ngeminyaka siphinde futhi simemetele lisonto nalelisonto ukuthi Kristu uvukile lesikhathi lesibazalwane sithi sisamemetela indzaba yokuthi Kristu uvukile sikhunjulwe ngokuthi lesimo lesigcwele umhlaba wonke side emandla etikwethu ngoba thina sethembele kuNkulunkulu lo wadala izulu nemhlaba uNkulunkulu lo wathi kungekho lutho wakudala konke lokhu sesifuna sethu seqala nje lapho abazalwane sithola indzaba letimnanzi ngokuthi Jesu Kristu nembala unqobile wanqobela bonke abantu ngoba sifika esigabeni lapho Petro akhona afika ashumayela khona noma afike athandazela Cornelius nebengasiwo umJuda kuveta ukuthi vele lendzaba yensinziso lena ayinaso sici bazalwane ayinako ukubuka ukuthi umuntu lonjani itele bonke abantu ukuthi bayemukele kungako ke bazalwane tinsuku tonke nje silibandla siyaye silwe simelane nekungaphatheki kahle kwebantu ngoba sathi ukuthi uNkulunkulu abantu bonke ubakhanza bamqoka ubakhanza babakhulu kude uNkulunkulu lomqoka nalomkhulu kunalomunye akafanele ngokuthi sexwayane empeleni kufanele sikwende ngokuthi nasibona ukuthi labanye balahlekile endleleni yaNkulunkulu sibaside siqalekelele ngokuthi baguqulwe ngoba Jesu Kristu bazalwane kuloko lakufela waphindze wavukela emandla ukuthi sibe nemandla etikwe kufa siyakukhunjulwa namuhla bazalwane njengoba nje siphindze
nokuthathwa kokuthi noma ngabe ngisiphi isimo lesawubhekana naso empilweni sitawuba nemandla ekusinqoba. Siyabona abazalwane nemibala yethu lesisebenzisako namuhla sihamba nembala lokuphenze sendlula evikile liphelile sangena embaleni lobomvu sesiyangena ke namuhla embaleni lomhlophe umbala wobungcwele umbala wokubusa kwaKristu umbala wokubusa nodaba kwaKristu umbala webantu labangcwele baNkulunkulu njengoba sitshela ukuthi babonakala labangcwele batembethe ngengubo letimhlophe. Namuhla abazalwane sesingenile lapho ngenxa yokuthi uNkulunkulu usithanzile wasithatha ngemthando futhi lengeke luze lifananiswe nalelinye wathi ekusithanzeni kwethu wasipha lithemba lokuphila kwaphakade ukuthi anikele ngaye uqobo lwakhe ngenkotsana yakhe Jesu Kristu. Namuhla ke bazalwane njengoba siva etifundweni siyabikwa njengaPetro naCornelius ngokuthi asihambeni silifafate lelivangeli lokuthi lo Jesu Kristu uvukile, lo Jesu Kristu usiphe uqoba, lo Jesu Kristu usiphe ukuphumelela, lo Jesu Kristu usiphe ukuphila. Ngoba bazalwane indzaba yelivangeli ingaloko nje ukuthi Jesu Kristu utile wetela tawusinzisa abantu, Jesu Kristu utile ngenxa yeluthando lasithandze ngalo kufanele thinathi simthandze ngalo, lasimthandze ngalo sitawuthandzana nabanye abantu ngalolu thando. Kulobufakazi baPetro nabazalwane lesivako namuhla kulesifundo lesifundile sekuqala siyeva ngokuthi lokuvuka kwaJesu Kristu noma mhlawumbe bakhona labafika konamhla bazame ukuphika kodwa ngesikhathi kwenteka kude labakuphika ngoba bakubona bufakazi babakhona bufakazi njengoba sitshelwa uyasitshela Petro inombolo ukuthi bangakhi nabambona sitshela uPaul ukuthi bangakhi nabambona kodwa na Petro uyafakaza ukuthi bona bambona lo Jesu Kristu uyaphila uvukile. Waphinde futhi wenyuswa embi kwemehlo abo nabambukile. Sithola nesifundo sesibili nalapho Paul ayogcizelela yona lendzaba yokuthi noma abantu bangaphika kangakanani bazalwane ukuthi Jesu Kristu akakavuswa yena umfakazi ngoba kunabo labafakazile babona naye kukhona lokwentekile empilweni yakhe kwafakazela ngokuthi letindzaba letinhle letivele tentekile tifanele ukuthi sitikhiphe emhlabeni ngoba tindzaba letiliqiniso akundzaba ngokuthi sibantu mhlawumbe singaphika kangakanani kodwa liqiniso lokuthi Jesu Kristu uvusiwe ekufeni kufanele wonke umuntu emhlabeni ayathi leyo ndzaba. Lendzaba yabazalwane yekuvuka kwaJesu Kristu into letindzaba letinanzi lesikhala esitimemetela njalo lekufanele letendlulisiwe tendluliselwa kulabanye nathi sibikiwe ukuthi setendlulisiwe kithi sitendlulisele kulabanye kutethi nanabo batewukhona ukuthi bakwati bemukela noNkulunkulu. Uthi Paul yena abengafanele ukuthi awubitwa ngempostoli ngenxa yokuthi abenenhliziyo lembi ahlupha libandla kodwa selifikile elivangeli layiguqula impilo yakhe wase naye uyangena wathi noma sengingahlushwa nami ngihlushwa njengoba bengihlupha labanye kodwa ngidayimela lendzaba yelivangeli. Wahamba nayo wagijima nayo bazalwane kwaze kwayoba segcineni. Libandla alizange lemukeleke ngoba laliletha indzaba lematima, laliletha indzaba leyayibika inguquko, laliletha indzaba leyibuka abantu emandla labebanawo ngoba bese siliveta ngokuthi emandla mbambamba ngekwaNkulunkulu akasiwa ebamba. Bazama bazalwane ngato tonke tindlela kuyimisa lendzaba lemnanzi lena yokuthi Jesu Kristu uvukile kodwa abazange bakhona. Ngabe kuyindzaba yaNkulunkulu lebhalwe yashicilelwa uNkulunkulu kwaze wayishiqilela ngengadi yaJesu Kristu ingadi lenemandla. Nasifunza abazalwane likubo lanamuhla liyaqhubeka liyasigcizela liyasidudutela lithi manje asiwathi emandla kaNkulunkulu etikwato tonke timo letikhona ngoba yena ufanele ukuthi athunyiswe. Leli ukuba lesikhumbuta ngesethembiso saNkulunkulu sokuthi kufa sitawukunqoba ngoba laba kuKristu bazalwane vele angeke basafa. Lisho njalo leli ukuba lithi angeke nisafa kodwa ngawuphila inguna phakathi ngemetele tindzaba letinhle kaNkulunkulu ngoba vele laba kuKristu abasafi. kuKristu bazalwane kuthiwa siyalala silinze ukukhala kweltilongo silinze ukubuya kwakhe ntawulandzani ibandla lakhe lalapho sekayawupheleliswa khona kuthokota kwethu.
tindzawo tethu tekuhlala bazalwane kufanele ukuthi tigcwale tingoma tendvumiso netingoma tenjabulo njengoba lenkubo lisho ngoba siyazi ukuthi noma ngabe ngisiphi isimo lesibhekene naso lokuvuka kaJesu Kristu kumemetela ukuthi sitawusinqoba sitawuphumelela etikwazo emagede abazalwane emgcwele avulelwa thine Jesu Kristu lo wathi alahlwe bakubo kodwa wazibanikela nje ekufeni utile wasesowuguquke namhla sowubangelelitshe lethiwa laliwe bakhe kodwa seguquke namhla labangilo lizilitshe lekusindisa indlu timpilo tethu takhelwe etikwakhe labangatakheli etikwakhe timpilo tabo bayazi ukuthi sisekelo labakhe etikwaso sibthakathaka bazalwane so uchamile ke Jesu Kristu njengelitshe lesisekelo watawusipha ukuphila watawusipha lethemba lokuphila nekusasa lendabazana ukuthi sathi ukuthi asisasiwe nje bantu phakathi kodwa sesibantu labaphakeme bantu labamqoka sesizive lesibitiwe saNkulunkulu sive lesikhethiwe sesisesibaKristu labangcwele baNkulunkulu ngakho ke kufanele ukuthi siwene umsebenzi kaNkulunkulu sibemetele emhlabeni ukuthi Jesu Kristu uvukile evangelini namhla bazalwane sithola uMaria Magdalena uPetro kanye nabafundi baJesu labanye ukuthi nabo bamemetela yona lendzaba bafakaza ukuthi lo Jesu uvukile lelithuna bazalwane livuliwe alisena muntu ngekhathi uvukile Jesu Kristu kwedlulile uqedzile lo msebenzi bekekutele ukuthi uwenda ngakho sesinelithemba ngokuthi nanathi lithuna selide emandla etikwethu kufa akusenawo emandla etikwethu kodwa lithuna nekufa sekungumnyango wethu wekwedlulela embusweni waNkulunkulu ngoba siyazi ukuthi lo Jesu Kristu lovusile usithembisile ukuthi utawusivusa nathi siyabona Maria la afika engatheni uthi asakhuluma uyaguquka kuthiwa akambonanga Jesu kodwa wakhuluma naye wabona njena abona umuntu lekwakumuntu lacabanga ukuthi nguye umlinzi wengathi ngoba uNkulunkulu ngaKristu Jesu bese aguqule intimbo tonke wasibuyisela emuva engatheni yaseEdini sasithola simo sethu siqala saseqaleni leNkulunkulu abesinike sona ungakho nje Maria asabuka Jesu la kwamemento wathi hawu babe wenkhathe nakhona lokubeke khona nje waze wadzinga ukuthi Jesu Kristu ambike evelivi lakhe ukuthi abone ukuthi lembali nabo Kristu ngoba tipi wazalwane sesifike kuKristu tiyaguqulwa tentiwe tibe tinsha akubenzako ukuthi ubuya emuva unelimuva nelinjani kodwa nasufinyelele kuKristu yena usakhela ilisasa lelisha akhweshise Adam lokudzala asinikete Adam lomusha Adam losangeke asaqoshwa engathini kodwa lasatawuphila engathini yaNkulunkulu aphile ngunaphakathe naNkulunkulu ngakho kufanele bazalwane sithokoze sijabule sithi haleluya haleluya ngakho kuvuswa kwayo inkosi yethu Jesu Kristu lephilako nanamhlanje njengoba avusiwe Kristu nathi sinethemba bazalwane ukuthi sitawuvuswa ngakho ke asijabuleni sithokoze sinqobe sijabule ngalokunqoba lasinikete bona uNkulunkulu sijabule ngalephilo lensha lasinikete yona uNkulunkulu kufanele njengempilo lohlelo lokuvalelwe ngekhathi emathanjeni ethu lesingakhona ukuvala nokubamba nosipusha nosichilita ukuthi simemete sithi uvukile ngoba impela uvukile Kristu siyathandaza abazalwane ukuthi nibe lesuku loluhle nalo lubusisekile lokubonga nekudumisa ukuvuka kwayo inkosi yethu Jesu Kristu yena lovukile nangabe mhlawumbe bese silahlile lothando lesasinalo lwaKristu eqaleni bangathi uNkulunkulu akasivusa aphinze aluvuse lelo thando sisalilungiselela ukuthi yena uyabuya Jesu Kristu uvukile haleluya asithandaze Baba wethu siyabonga ukuthi kaJesu Kristu wena tonke tinto tibe tinsha siyabonga ngekunqoba nemandla lekutholakala ebitweni lakhe siyabonga ukuthi uphethe tikhiya etikwethu uphethe tikhiya etikwekufa nakuthi ngemandla akho Jesu wavuswa ethuneni
wasivulela indlela ukuthi sibe nekuphila lokusha nawe. Siyabonga ukuthi lapho sono sifika sangena bantu wenda liqhinga lekubakhulula nalapho kufa nakwemukelwa nguJesu wasilethela indlela wasinika kuphila. Sesiyavuma ukuthi siyakudzinga kabusha Nkosi njalo njalo. Siyathi ukuthi ngaphandle kwakho asinako ukuphila, asinalo ithemba lekunqoba etikwesono nekufa. Siyacela ukuthi uvusetele tinhliziyo tethu, tingqondo tethu netimpilo tethu, wendele letinsuku neminyaka letako lapho silindzele ukuya kwaJesu Kristu. Sikhulekela ukuthi uhlale usivusetela tinsuku tonke ngamoya wakho lo setikwethu. Nkosi ngesawu sakho. Yemukela ukuthandaza kwethu. Gcina emazwi akho eliqiniso ahlanyelwe ngekhatsi kithi. Uselekelele ukuthi nathi singalahlekelwa ubuka sinake lokho lokulungile na lokungiko. Siphe amandla ekulalela silandzele live lakho kuthi lapho sitha nasihlasela siletha emanga sisikhumbuta ngelimuva lethu siyethemba ukuthi liphimbo lakho litawuvakala kakhulu ngemandla lesikhumbude ukuthi siphephile kuwe nekuthi emaqhinga akho ngathi atawuphumelela. Siyacela ukuthi kube siphephelo sethu ngembili nangemuva, usivulele indlela, uvale netikhilikithi lesibekelwe tona, sihole Nkosi endleleni yakho lephakeme nasetindleleni tekulunga lapho Kristu asibita ukuthi sibe khona. Nkosi ngesawu sakho. Yemukela ukuthandaza kwethu. Khanyisa kukhanya kwakho kithi nangathi nasetikwethu asibe mulabela umehluko kulo mhlaba kude kuthunyiswe wena kwendeke nentsandvo yakho. Yena tindlela takho tibe sembi kwethu nemaqhinga akho ebantu bonke emhlabeni aphumelele. Nathi sivume kusetshenziswa nguwe kuwaphumelelisa. Sisajabulela Kristu lovukile nelithemba lelimangalisako lempilo yaphakade lesiphiwe yona. Asibonakalise ukuthula kwakho nelithemba loliphe umhlaba lapho umhlaba udzinga ngalokweqile kukhona nekwelapha kwakho. Nkosi ngesawu sakho. Yemukela ukuthandaza kwethu. Sendeke sibe nemehlo labona umsa wakho athokote ensinzusweni yakho. Sisithe ukuthi sihambe ngalo wamusa lowasimangalisa sitshela umhlaba ngetindzaba letinhle tesiphambano. Haleluya. Inkosi yethu Jesu Kristu ivukile. Sibonga wena Babe ngalesipho sakho lesimangalisako. Kuwe akube luthumo nekuhlonishwa ngalolu lusuku lokuvuka naphakade egameni laJesu Kristu siyakhuleka. Amen. Libandla lisukume. Jesu lovukile wema emkhatsini webafundzi bakhe wathi uthula akube kini. Abese bayajabula nabayibona inkosi. Uthula kwenkosi abe nathi ngetikhatsi tonke. Abanze. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu ke bazalwane, siyathi ukuthi iminikelo bazalwane ngoba labanye bethu sisekakhona ukuphila ngasesontweni. Siyaqhubeka nokuyifaka emabhange. Ndawucela ke bazalwane labo labangacephezane letifakazelo bathi bambe esandleni sisawubonga lo mnikelo sitawukhuleka kanye sithandaza umthandazo wekucala ekhasini 116. Siyathandaza bazalwane.
Ngibakho Nkosi bukhulu nemandla nemvumiso nenkathimelo nebukhosi ngoba konke lokusezulwini nalokusemhlabeni ngekwakho konke kuvela kuwe thina esinika ngekwakho. Amen. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu mdali wethu tonke ngemsa wakho sinalesimo lesinikela ngaso sivela emhlabathini sibekwe endadade bantfu sitakuba sikwa sekuphila kithi akabonge uNkulunkulu nini nanini. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu mdali wethu tonke ngemsa wakho sinalelwani lesinikela ngalo lisiselo semvini nemsebenzi wendadade bantfu litakuba yindzebe yensinziso kithi akabonge uNkulunkulu nini nanini. Sitawusebenzisa abazalwane umthandazo wekuqala wekubonga Khasini 1:17. Inkosi ayibe nani ayibe nawe futhi yenyusa litinhliti yotelo seyatenyosela enkosini asibonge inkosi enkolonkolo wethu ufanele kolongele komongane kumthobisa kufanele impela kumsebenzi nenjabulo yethu Nkosi Baba losesulwini uNkulunkulu somandla lwanini nanini siyabonga ngetikhatsi tonke nasetindzaweni tonke ngaye Jesu Kristu indvodza yakho leyodwa yeNkosi yethu ngobe ngaye wadala konke kuqaleni wasenta ngemfanekiso wakho loqobo ngaye wasisinzisa ebugcinini besono nawumnikelo kuyadala njengemuntfu afe esiphambonweni abuye avuke ngenxa yethu ngaye wasikhetha sababantu bakho nawumhlalisa nawe esihlalweni sebukhosi esonweni ngaye wathumela umoya wakho longcwele lophilisako nyalo ke siyakubonga ngokuvuka kwakhe kufeni lokudumisekako ngekufa kwakhe wathetha kufa ngekuvuka kwakhe wasibuyisela uphila lokonini nanini ngako ke sesihlangene netingilosi netikhulu tato nelibandla lonke lasezolweni sibabata wena sincaba bukhulu nelitumo lwakho siyakudumisa nyalo nanini sethe Thumele moya wakho logcwele etikwethu nasetikwaleti tipho tethu sikwa neliwayini kuthi tibe ngumtimba wakhe nengadi yakhe kithi ngoba ebusuku lanikelwa ngabo wasithatha sikwa wathi asakubongile basihlephula abapha abafundi bakhe wathi thathani lokunidle umtimba wami lonikelelwa mina ndalonke tikhathi lonke ube ningikhulula. Kanjalo futhi
yayithatha emthethweni. Wathi yasakubongile wabanika yona wathi nathani kuyo nonke ngoba lokhu ingadi yami isivumelwano esisha liyokhiselwa nina ngalabanyeni ukuthi kuthethelele kulono lentando ikhathi tonke tekuyinatha kwenu kude kuthini kukhumbule. Ngakho-ke simemetela kukholo kwethu sethe Kristu wafo, Kristu vukile, Kristu tabuya futhi. Kristu wafo, Kristu vukile, Kristu tabuya futhi. Baba lomngcwele thina bantu bakho sikukhola umkhosi malethi tidingo takho sibeka endlu wakho umhlatshelo wodwa lophelele waKristu Nkosi yethu. Singavuka bakhe labafikile nekulula bakhe Nkosi bezulu. Nkosi lenemusa. Sekubele ngayo masafanele ukuthi thina lesihlanganyela sengwane ngade ndotsana yakho. Lesihlanganyela umtimba nengade ndotsana yakho. Sihlanganiswe nabantu bonke balesi sikhathi ngeletidukula netonke. Siphele ukuthi sithi sisalenzele ukubuya kwaKristu usiziswe wethu. Ngimthuma nenqoba kuso wakhe. Sikuletha insuku tonke kufanele naye unyiswa kubathatha libandla lonke lelisemhlabeni nalisezulwini babe somandla kanye naye nakuye nangaye ngemandla amalo egcwele netikhathi tonke nyalona nini. Sigaba semashumi lasikhombisa nasikhombisa njengalokho Kristu wasifundzisa sinesibinzi sekuthandaza sithi Baba wethu losezulwini ayingcweliswe igama lakho ubuso wakho abone bazalwane enkosini lenze besivumelwano lesiyabukelako ayisiyo imihlanganyelo yengadi yaJesu Kristu na nesinkwa lesisitepulako asiyo yini inhlanganyelo yemtimba wakho
sihawu asondzele kuleli tafula lakho sethemba kubonga kwethu kepha sethemba sawo sakho lesikhulu asifanele kwethu ukuthi sekuthulwa ngaphansi kwalo tafula lakho kodwa wena inkosi yokuba kwawena njalo ngakho-ke siphe inkosi tele sihawu kube sihle ngalokufanele inyama ephothelakho elithathekakho Jesu Kristu sinathe ingadi yakhe kude sihlale kuyena ikithi kude kube nini nanini. Amen. Nkosi akufanele. Nkosi. Inkosi yethu Jesu Kristu ivusiwe ekufeni yanikela ngomtimba wayo ngokuthi ngawo siphindze sithole ukuphila. Sonzelani bazalwane sitomukela umtimba wenkosi yethu Jesu Kristu lwanikelwa ngenxa yethu nengadi yakhe lesophisela yona simdlele enhliziyweni tethu ngekukholwa nangokubonga. Silo sakasi pelino
konke ngalolu suku Baba siyathokoza siyabonga siyadumisa ukuthi sikhunjulwa ukuthi Jesu Kristu uvukile nathi futhi sivusiwe sanikwa lithemba sanikwa emagunya sanikwa emandla sente bakwetondwele empilweni kwethu nasekuhambeni kwethu sihambe njengabantu labadiko nalabakholelwako ukuthi Jesu Kristu uvukile Jesu Kristu uyabusa Jesu Kristu uyinkosi siyabonga babe ngoba kufihlakalo letingcwele sonke nemtimba nengathi endodzana yakho umsizisi wethu Jesu Kristu wasigcina ngemsa wakho emtimbeni wayo indodzana yakho loyihlangano yabo bonke labakholwayo sithe babe kwesibeketeli njengabakhona laphila kokudlula lomgcwele nekuthi sikhule elithandweni ekulaleleni nasekwendeni intsando yakho ngaye Jesu Kristu inkosi yethu lokhona kusaka kanye nawe namali wegcwele uNkulunkulu munye kude kube nini nanini amen sithi thoba sisho kanye sithi babe nikatwe mandla sithi nikela kuwe nga Jesu Kristu inkosi yethu kube sibe ngumhlatshelo lophilako sithumele vele manda moya wakho longcwele sihambe sisebenzele ludumo nebukhosi bakho kuNkulunkulu yeselo wasithandza wasela semubelekanga lothandzekako kuye kuNkulunkulu imbodzana lo wasithandza wasikhulula etoneni tethu ngengati yakhe kuNkulunkulu moya longcwele lotsela kabanti lutsando lwaNkulunkulu etinhlitiyweni tethu kuNkulunkulu munye weliqiniso akube luthando lonke nengatikulo yonke ngetikhathi tonke naphakathe bese sithula kwaNkulunkulu lokwenza kuconza konke kuyatigcina tinhlitiyo tethu nemicabango yethu simathi simthandze uNkulunkulu kanye nendodzana yakhe Jesu Kristu inkosi yethu nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nendodzana namoya longcwele sibekithi njalo Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Siyabonga kakhulu bazalwane sitawusukuma sike uthola ukukhululwa kwethu. Amen. Asambeni ngelithando langekuthula sosebenzela inkosi. Haleluya, haleluya. Egameni la Kristu. Amen. Haleluya.